Talo fatu le ngang whaalalo I lau mai mo mai fo isa mo nei fo I tū lau le aso. Ia I le teletununga mawalunga ia o lo whapena na ta oto I le ngatonu. Whaiva ma tiute mga luenga. E me se fo I tiute mga luenga o le nei aso o reile o tātou tau nuu mai e malmanuia I le lofa malenga le leo le tua. E whaftai atu le whatasi mai tātou porkalame masani vo le nei. O le whilo inga, ia malteitai o le malo, ia maltato au TUSITALA. Atalo whatua I le ngangalo ia, pa ia malu sa moi on tulanga whalupe, pa ia whaletala le lei, malu whale atunu, ia tainane malu whale malo. Atalo whatua whoile, pa ia malu maulunga, o lo mo melini tato whasalalaunga, ia tunu mamau, ia matawhai fia, lo lalampapa o mai tata tangata umo sa moa, e ele te nunga mawalunga o le tātou porkalame masani ia o le whaalaulo ina lava lea o porkalame whaawawa le tātou malo e alai matau pu e te tau ona whaalauloa mai lewa yaso I lewa yaso lua tolu neo vai yaso pai tātou whaasalalaunga ia solulu ona o le whatoa taunu mai whanua e umanatu o te whaafoi tātou whatalitananga umanei yas whareile e tau a whai umai ngā luenga o le vai yaso ia mai ele atoa mo le paia malo lau TUSITALA ia mo foi la vanoa tātou te whatasi ma vanoa whatasi mai tātou porkalame nei ai manatu ia onisi nei o mata upu e tau pena lo ngona ia ma iloa lo ia le tātou watunu whafonga tāpo I mai ia onisi o mata upu sa tāpā ma taranoina fontanga al kapeneta le nei foi vai aso la solulu mo atu ia o lo fa solo pea tulanga o fai unga fai al kapeneta ala initium tanga luenga la fa tu le mai mo lumanai a walu manai manuia o tanga luenga taitasi e mai se atina e fatino le malo o pasia lo ia ile tulanga o le vai luaina o tanga luenga le sa avea mamtanga luenga o tina matamaita inu umanga sota. Tunga vai na nei ua whaatino inai leisi tu tino le malo e avea mawhala popitonga tu maoti e tau avea le puleina o le tau venga o le bloketi o le miliona ta la. Ia ai ese mai ai mai le mtanga luenga o tina matamaita I lela suia lona ingoa o le mtanga luenga o ainga. Whamoe la vaia, ina ia whaamapue le tūlanga iai le mtanga luenga o tinamta mai tai le whalau teleina o na tiute. Ia le ngafa I mea tau tamaitai lava po tina. Ai la ngafa tau li maina I mea tau waile a inga atoa, tama, tina, tupulang talavau, whanau. Ina ia lau tele le whaawawina o le nei foi atina enta pena le tātou malo o tasiva I vasfut. Ai mai se ai, ona o lea ua whaopopo I eita tonu le atina eina o le tunu e ala le bloketi miliona. Natu al tātou malo. Tau unti sila mamao ina ia awane I eile tūlanga o le toe whenumia ia bawae ese le tūlanga o le atina o le bloketi miliona e au ngā mo nuu mainga matangata uma. E mawawai man matanga luenga ngafa tonu I whainga wawai e awhia umai le ainga atoa e mamtafa I tau ave taun whaatulangai ma al vasola le nei ia ua whaatulangai fo I awa le rufi ina o le whaatino ino I amtanga luenga lua e aini si o tamanuianga tu sao e awina atu I whalapopitonga tu moti tufa ina se lau wafe ma le lua se lau wafe ta la sa o maili poti le kapeneta a wa iail tu e whetuna inga mai tawina e le o ato o toal tūlanga o tufa ina le awala e tala whenga iai ina ia iai le tūlanga o le ngafa tauli maina o feso soani mo I la tau e ta tau ona ave ifso soani mai la tau fo I pito I siri na mana mia so soani mai le taimi
ma o toe whasolomuri ai le tufanga sa mai le mtanga luenga tinamta mai tai. Toe awe toe liu le to wha ina ia paleni, a to toa mai e sao msanga tonu tūlanga tufanga. O nei wha soa, na whai lava i tūlanga e mana o mi ai le fsosani mo la tau charity, ma sa la poptonga i le nfala poptonga le malo. A tu ina tuel sosani tala whea ngai msalo ba somo mua, o la tu ina mai el ka peneta se li poti alo ia, wha tūlanga i tūlanga o le me taunta o toa i sosani nei lua se lau, tol se lau wafe, tala. Wasa fol nei whaisi feo lolo a tātou ngase, o lo wha solo pea le ngai ngoinga mo le mota ngase mto tua. Pe lava on tā ua inisio au telenoanga, e le la ititi le ngā luenga o lo tapena mo le tātou whalema. Te le mano noa i tūlanga o lo wha solo, au ia tāpena nga umma o mta wha ioi wha loto i whale. A e le mwha hinta o fia le tongo fitiinga o tātou ngase. E silia mal se furu ngase le vai aso le nei, intia mani usila. Mai o lo wha solo per tūlanga i le taun whai ina iaua ne i tūla inisio wha fita auri e le mwhainta tongo fiti nei tātou tangata. A o lo ave pea le avanoa e mwhai eo na fsoswani whale mai fafo. Ona o le wha moe nei ia maua pea le avanoa tongo fitinga. O le mafuanga fo i lea na manatu wai e tau pea na whaise tala no ngalo ia ma le asosio li ima tamai tei fo ma. I le vai aso nei, ma e sa maua le avanoa, sa whaise wha soa i se fontanga na whai. Ma u wha alia mani no ai le tūlanga papole o le tātou malo tūlanga le u tātou iai, i le whatupula ia o le ngase o le tunu. E le titi, mai le tau vointo e alo se si lato la au. Pe tau foi ona toe teu ma fale o le upusa o lava. E te le ngā luenga e tau tu lai mai ai. Ali ima tamai tai fo mai e la langol wha moe o le tapena tu nei. O le mau wha vai le a mai i le ofisa i le seifo maloloina pol fale mai ele o tai lava tatou fo mai. Tau a vera ngā luenga. O le foi laua ngā ili tātou malo e ta pena le toe a mai naunisia tātou fō mai fafo. Tātou masini mai fafo. Tātou tangata e tole nia tangata e vaia masini nei. Ia malitulanga o le wha au o le whai ngā luenga o tangata e fsosoni. I le au whai ngā luenga le whale mai e tonga fitia tātou mai. E le la loi for sfuru montopo masini le lei o le ta pena mai. Ele polkalame le soifo maloloina. E afi ai wha ata malolosi MRI. Mai se tau tonga fitio tātou skiri scanner sa whaitalu e nei wha le tono fo. Ma olo ieri wha moe tau nua melvasa fau ia insinia wha aptoa. E o mai e tue tau tonga fiti tātou masini nei. Ia ma le tele o nisio masini fau. O loo mana o mia le teimi nei tu pautina. Kanesa, leisa, tūlanga o le tapenanga o isi tong fitinga e mau ailwha ma venga i lo ai le ngase sa o lo e ngase ai. Ai le i whaia tong fitinga. Mai te lea i o le tāu o le talanonga na whai ma li ima tamai tei fō mai. Ina i o lato sila fia le wha moe le malo o mana whai le fale. A o le ano fale. Whaisi te leo le me taun tātou tilo i ai le whaalau te leina le au au nanga. O loo mapu le au au nanga a le au tausi soifua. Wa mawal wha maunga e varu se lau le iwa se lau. Le e whaina whaile si wha unga taluai nei. O loo lava le tāpenanga a le au tausi soifua. Peita, ia o whetuna inga, ia elena o le tausi soifua e wa ia ngase. Tau ana iei ali imatamai tei fō mai. Po fe lava le tanga luenga po cutes 87 ma wards uma o le ngata i lea le taunu unga le tātou arbation, emergency, whartiptipi, wharsue, whamatoto, whartaotonga, hiatas, te lea le tūlanga e tauna vai i le lei. Mai o umana tā pena le tūlanga o le soifo maloloina i alato mtafa ioi.
tu ina mai ka peneta ina I fa ma ni am fa soro le nei ta penanga uma mo sui fo malo in aso fo ba aso nei sa fatulanga ile firfirina o le CEO fo alamtanga vengo sui fo malo ina ya e mo mo na moliatu fa malo lunga le tunu o no fe ese ai o fa mo na tu inatu ua mau ese le ofisa I tūlanga o whatulangana o ngā luenga. Ma e watu ai le vai malu I puenga I whaafonga mai e le tunu e mese fo I la tau na tā ua la tau swafa I whiwhirina ma I la tau na tu ina tu ai whaamtalanga mua e leo le wha I ungana nā alka peneta na watu. Peitai o leo ua whaamawala loatu le mta ngā luenga al press secretario ma le ofisa o PALEMIA o no tūlanga wa tupu. Ai manatu se teimi o na whaaliatu leo se whaaiunga mautu ina name tau ina ia aua nei tue tūlai mai. A o le lava ua tasi I ai le fina ngalo o kapeneta ia o te manatu o le ua whirwhiri ai le te maitai o rota iulu I ai le tausi soifua al tātou atanu. O le sunga ia June Scannon Lui. O ia na au tasi el kapeneta I le whaamoe moe o le whirwhiringa na whai. Ta whai oi lava I al pisasi, la tau te whaati noa uma tūlanga o interviews mo me uma. Ai a mailo e lunga al kapeneta, o na toi whiritanganga lo lea ma le vaai tūlanga uma. A to ai ma le malienga a le fionga I le o loa vem minister. O ina e li lifa I e li fufuanga le whai unga mulimuli. Ma o le whaiunga mulimuli al kapeneta, o le whaiunga tū maule nā. Whaiunga whaavaevo le nā e mulimuli ta I ai whaiunga uma. E a matai whiwhiringa o se suin tau wā. Whatafole whamalo I ai lato umman tau sini o. Ia o la lava le whaiunga wai ui al kapeneta. O le whaiunga lo I le nā. O ai fo I le la whiwhiria. Ia e te talo ina I manuia whaiva walu mana I manuia mo mtanga alwenga. O isi tūlanga ia peona uta ua o lea e tā pena maile insinia tautonga fitil tātou oxidant plant. E le titi fo I le whawhita auli. O le mea tū ngāle iai o le eise taimi le lei whatūlanga I e tātou maintenance services. Monitoring. O me whapena e te le lava ngā luenga o lo ta pena. E le ngata fo I whalema. E fo isi mtanga luenga le malo e te tau ona iai tūlanga uma mo le whaawa wina o le vainga o nei meto tino I nea umi maunga o wal whaasolonga o le tātou atanu lo whaatalia le vai aso fau le tātou pāt ma mea ume whaalei e le tātou kisene lo whaatari vo le tātou siri skena mo le vai aso fau ia ma le wha moe e tau ona o atu e le tāki si masi o tu le leita tātou msini ia. Ai mori pelenga ngā whawhtaili, tātou motu tua oi, ko wana, e se whenga malotu tuile mamanua. Ia ona o le sapalai mai pēo a tātou o kisene mo nisio whamoe muenga mo le lumanai. Te lele I tū lea, o kisene ia mea nai mana waritanga kaola. Ai whawhtaili a tū o lo mo mel tātou fsosani e tātou nutua oi tutuile mamanua. O le tātou EPC ma le tātou power ua tuina mali poti al tātou EPC atoa ua tā pena le mtanga luenga o le whamoe moe o aso malolo. Peon si fio le teimi nei le tātou te tāma moe lungo le temporary project e la vea I ei tātou ma le eltisi le teimi nei. E lima le ono isi a fifou le ua mai e keita el tātou kirismasi ma le tau sang fau. Ia ma le tūlanga lava o lo whatuputupula ia a inga bisnisi ma mea uma o lo whaonga inga le kise. Mai wa mai le lato li poti ia e iei taltonunga o le mea lea ua na o se mea le tu mau. E tātou te tiutilo e mo le nei teimi nei te ua le mautonu le pisi o le kirisimasi ma le tau sang fau. A ua toi tā pena uma le tūlanga I le whaalele ina o tātou wafi ena whaale tonu I fianga. Tau no atu le lua wheruso fitu, lua wheruso valu, ua toe ola uma tātou wafi whaale o leo ia.
mai e te tau o na tūlai se tūlanga pito isili na tāla whea ngai. Ina ia mauaile tūlanga o le wha moe moe ia awani toi wha le tonu tātou wafi. Lo tātou tamu whai pēr tūli tūlanga o le hola i le marosi whawhawina. Lo i etel tununga tauna o atu le luafe taulus fulu wa tātou taunu uli taunu ungare nā. O le taimi nei o le tūli whainu mela nā. Mai a whai a tātou wo i le ova atu ma le fitu supa sene o le marosi whawhawina. O lono winga usaunga le musa moa e le ngata ina maual tātou malosi whapop. A e tau o na pa uai le tau o le eltise. Taimini nei e alan tātou wo i lunga le tau taimini nei o le suau. Le voi whatala noa i le tūlanga o le whatula i mai e le tau o fonga tele lea e tapena e le APC. E iai le lusu 5 megawati. I se company tu inatu tau o fonga e whaina lato fausia se tūlanga whaapea e stand by i tūlanga la ia atu tupu maini mea whawhita uri pe o le crisis lenta to ia i le pale power ia ai o lo ngā whatauli maina. O lo e pēnei company la iti le i le teimil nei nal tei 5% la ave iai. E mana 5% e le taitai ngā whatauli maina pe atu tupu whawhita uri tele. A laua mai lato tu lalo e tauna whaangafua se company tele malosi. Tau whain whaipaanga ma le APC. Ina i tapena i le lusu 5. Tapena i a tupu mea tele ala ili mena whatauli mai nai. Ma o le polo keti e le lalo i fo le ona sulu fitu so miliona. Whatino fo i fianga le mero iai ele e mawhai iai na tapena ai a le leto e a fia. Pel mele na ave se umai tātou wafi mai taunga manono e avi o no le pa o. E mai se voltu langa o le whaaleanga ina o le ea. Mo no whaanga o lo lala i tātou tangata i taunga manono. O lea ua tā pena pēr, leis tātou mta uptāua tā pena pēr le tātou company waalele mo le whamoe moe i le tausang fau. Whamoe moe le iai a ele i umal tausang fau wa whaanga i oi tātou company waalele. O lo tā pena li tū tino, whaatele noi komiti whaapitoa, e ngā whatauli maina le tā penanga o le tātou waalele tauna o atu le tātou talo tupe i a iuni. O ta oto mai se whaavaa o se mea tau na whaatino amtanga. Mai ua whamoe moe le tātou malo i le taun tātou misia le tausanga le nei. Tauna o atu le whaiunga le tausanga le nei ua tausang fau. Ia ua tapena le tātou waalele. Mai e watu e fwoi whamaro si au. I tātou umama le tātou atunu o le lava sa watu le whaasisiranga le tātou malo. O le avanoa le la tapena e watu e le avanoa so se tangata o le atunu. Fia lafo lana la fonga pe e vevo ia ma shareholder le tātou company. Le na watu ai le ata whataitai a matatu lava 5 se lau tā la. O la fo isisi au tupe o watu, tatala le avanoa pe e fia invest tātou company valele. Januari o la whatatia mai ai le awala e wha o mai so soani i lalo o le UTOS po le sifa e mawhai ai o na whai le awala le po whea ngai tonu iai po whea o whafo e te alalai. Whea fo samo nei e mawhai na tatala lau te ngā tupe le i te tonu e avei lau sao whanga o le sao whanga mo le tātou valele. Ma o tatala le avanoa le malwha moe moe ia a meise lava i la tau o lalampapa au i tunu mamao. O le tātou sao whaatasi lea i le atina eino le nei atina e tāua. Le au tātou vai, tāua mao ngā nei teimil tātou vālele, and we are ready to do it again. I le mai ai o le tōninga le mau ai tālafu. O vātu ma le selau mon tupu miliona. Mai whamoe moe whaua wale services mo company tele. Ia mai se fwoi whaua tātou service mo savai. Ia matutuila mamanu ai tātou tuino atas. Lo e fwoi whamoe moe mai se si tātou wāla i titifo tau wheo lolo. E mawhai ai o na tātou wheo e atu i tonga, tahiti malalo tonga, e mawhiti manu ula talata mai. Whamoe moe mal whata o tonga na ai
O la whatatia mo pol kalame le whangaioi il masino Ianuali. Lo tau pule le tātou Board of Directors, whamautu mo le task force o le uwhiriwhiri e tau avel valele whainga tonu ia o na tātou toi whatulanga le mawhailo atu laso tala ilo la vanoa mo te ngā tupe ane mamalu o le tunu o ilato umai fia sao mawhaisea i tātou company valele. E ele mea lofantu ina mai le malo ia pani tau o le mai le taimi o tātou ngapatia i le tūlanga o le tātou power shortest. Ia nau mai iai ia tūlanga o le limas furu wafi mo li la iti. E ngā whatau li maina i ainga e mai se fo i whala poptonga iai ia le mapui whangalele, mapui pulotu, ia le kosena, lotu tau mawhai, mana tau lo mana mia le soani ia au nanga nei te iwa upel pawa ia manisi fo i o whala poptonga le tatou malo o lea watu ina mai ai ia tūlanga o afi mōri la iti nei o lea la atu ina mai le pepa le kapeneta ua le whasosoina a me se fo i solar lights pe lus full montupu solar lights na ina mai ina nei mea lofa mai whaaleo i nei le ngang whaftai lang sua mai pea le tātou malo Iapani ia monisi fo o tūlanga o lo a fia le tātou whamoe moe. O le vai aso le nei na o saini nai warrants ia mawhaatanga ia li leo na tau te wha au pengaina o no tūlanga o swainga i fola au whasaina. Pe lava sa moa no tata longo ma se whau nta upu nei e le o se mata upu e va ai whatau waa iai tato whainga malo. Ua matua mūsa e sae le tūlanga la matia o le tunu alom whanau le tunu atoa i mta upu nei. Ma e le tu e tau mua alo fo i le malo e le tu e tau mua alo fo le ofisa o le leo. O lea ua maua maili poti se teiminto o le interview le komisina o le leo. Tau tia. Ua pei al tālonga i vai, pe le whātaunga suka, ua matua mā ati. Leo a i la tau nei whaipisi si sua tupe i le ola o tangata. Ma e matua tu lai ale malo le taimine nei e ta pena le ano fale. Ina ia mai i la tau nei i le tūlafono. E le sem tā upu le titine nei, ua umana whai fo i le whonatanga lo ia, ka peneta nafi le CDC, ma ufa mamafa i le me lea. Sirisira to toa i le rumana i le tunu i alum whanau. I le talia le taunu mai o menei i le tunu. Ia, a whailawa o laua ia te tau le tango fia oe, ia o launa ia tau, a o lou whai pisinisi lo le melea. E le tala whengai. E le tala whengai le tatala o mea i e whaasa i le tunu, mai lamatia i le olo le tunu. Ma ua foi na ave la ua popoa inga, ia malfato nunga i leo i au tu ai melea ua faa talinga tuli ma o ai lava tūlanga o peo le mea fua o le a ngai mai tangata nei le mawhau nei ma la tau nei o whaia whaatau ngā mea nei le tunu e ta whiri sau noa i olo tangata ma e watu ai lava e le ngā tia o nel tai o le malo e le fo i le malo nta upu nei ma le whamsinonga. E fo ina whai le finangalo le whamsinonga nafi, e afe, late le afe, lua se lau tangata ua afia ma fau. Afe lua se lau montupu tangata ua afia ma fau. I le tango fia o fola au wasaina. Ma e le se whainu mena la titi le mena nai le vai mamao. O se whawhita uli e mana mi ai, e tu whatasi o le tunu atoa. Ma o talanoanga le nā lefa solo, o umal talanoanga ma le ofisa o soifu ma loloina e mana o mia le apo le ngā lue whatasi. Le aso ataiao ia o te savali ai le e kale sia so whatasi i Samoa. O le talo fo i lea ma le mafuanga le o le whasoa la whai. E mana o mia le la lango le e kale sia.
tātou te awe whaatasi le whiau le tunu, e le ngata o whiau whaleanganga. Ai ama moli atuai ma le whiau tāua o le puipuinga o Samoa i whaafitau li nei. Ami o matanga, sawaina, whalau whasaina. Te le la sanga tāua, pe a whai la lango, forfolango le upo le tua, ma la lango whaafitau di le utato whenga iai. Mai o talo ai lau whenga luenga tofi le tua ia i la tau o lo umia tofi, i lunga o le fono whau tua e kālesia o mai Samoa. Talo na, tu whaatasi le kālesia male malo, tō male tunu e whafor whaafitau di nei. O le asonga fua, o talo sanga ina i le fono tele lava, o li pule no uma ma suitina umai Samoa, ole ma fuanga vo lea. E lava upu matala Samoa no ufa yatu, ma o whaolor ma watu. O le tūlai le malo e le tūlai na o le malo, e whafofa a fitau li onga onga whapea pe atu le mai. E mana o mia le la lango le whenga luenga to tofi le tua. E mana o mia fo i le la lango o le pule mamadu ali in whaipule. O lea ua a mata atu le taranoanga whawhenga in tau langi a tai ao ta al sfulu. A le songa fua, whiloa iai, ma le pule mamalu ali in whaipule tau wala mai suitina, pule noo. Ai muli ta iai, o le a tapena le ano fale. O le tapena ino le tūla fono le Village Fono Act. E matua atu e wha ma losi le pule mamalu ali in whaipule i lungo tūla fono. Bylaws, e matua malu pui ai tu la fono nu mafia anga e ti nei ai fa mai le nei wo mai ina ele ngata ina malu pui le taulanga ia pia male li lifa fa afitau li no fonga tu taulanga ai asili ai una pui nu mafia anga ma tulanga umai nu utua wai le mafai e mfaina ntanga luenga leo ona lato pui Samoa atoa. E mana o mia le lalango lau whainga luenga le kālesia, whainga luenga tofi le tua mana o mia fo il tūlai malosi mai. O le pule mamalu ari in whai pule tātou te tutu whatasi. E ti neia le whawhitau li leo mai. E mata ngā, e maoluma, mai e le fōlinga le lei, po a fōlinga o Samoa la tātou tilo ai mo le lumana. Al me silin tātou whai te ai, auto walo, mau tātou whanau. Nye lava watu upanga e noa pe, wa peo le mea noa, pe le mea fua. E se me te le a fiai. Tātou sira mamau, ma tātou wawai. O nisi o lātou ia, wale tai awhewhewe o mai runga Facebook, whaaliali mai lātou M16, whaaliali mai lātou whana e natai whanga. O lan me lewa mai le tunu. Ua whaafefe Samoa. O lato o mai e matulanga o lato o mawhaina lato whaia sori tu la fono. O manau whatuna mina lo viso leo whailo tau tiute. Whai me taun whai. A whai wale whaatua o ia leo mai o tangata nei lato te o mai wha matau le tunu. Taun tu lai malo sile tanga luengo leo. Sui o tato malo. Ma ua tapa fo le sosani e malo mai fafo. A tātou le laa atu e mai umma sau whainga o māloro o tātou whaipaanga. New Zealand, Australia, tā umanin ma whelo inga male ampasa sui vai o Amerika. E le mawhai, tauntu la ilma loe la mua i tāpenanga o mene i walpui ngo le tunu. Ia, o nisim tā upu uma o le whaalei a tiri o ngā rengal tiute. Pea no tau si fia le lava na tau pule atu le soso o le maua o mei mai le whenga malanga lea mai tutuila ma manua. Le whauwha marusia le ofisio tiute tapena me whenga luenga. Le ngate malai valele. E le ngate i tūlanga o wafu. Ia male vainga o le tūlanga i whaata. Whaata tātou te ilo ai waa o lo o mai tonu o le tātou o ngā sami. Ia, sa usiri atu ntanga luenga o tiute peise la tu whaata whapena e whemele ai. O au whaatonu ina le min star malana ntanga luenga whaapi ine whaata i tai. O tau e vai a bodas. Tauna i tangata e sau whai lusu whai tu lai te tiro surveillance.
So se vaa e sau tono o ngā sami e Samoa, tau nel whatananga whatula whono. Lea wanoa tātou na whanua pe eini me tupu ai tūlai meini me whapena. Ma o le pui ingana na e ta tau o na whaia le empowerment. Ma e tau na whail tūlanga le whaamalusia le wonanga. I re tau na tātou no whaai. I le tūlanga e sili o na TUSITALA loa i pēr whaafita uli e musa e sai. E lava upu masani e leise si lungo le tūla whono. E atu whaulo, wa e lule langona lea ia e tawhiri sao noa. E mei se lava le tawhiri sao noa i mea soli e le tūla whono. Ma wha mataua le tūlanga o le tunu. A le maule na mai e tea wana nei. E le ai se fale o lo maua i le aisa ma le maluana. E le maua i mani whana matautia. Loaded. Fully loaded. No tau si sila le ina. Te le lapata inga tauntu la le fisa o le taimi nei. Le le titi. No winga o le lamatia. Ma le tūlanga o leu tātou o iai. E le taun tātou whata malai. A whaisa le whaisa ngā luenga. E le si sfuru rua sūtau sanga teruai. Taun tātou a mata le taimi nei pui puingo le tunu. E le taun TUSITALA lo whapea. Mai manatu ai e whao ngā por kalamel nei, e batu e pēr le leo tātou malo, ma le wawa ai at fōi ma auto umma ia tō te sira mai le tā upure nei, lewa watu le lapata inga. Awa, nei to e whaia me ia, i auto usta ia le tū la whono ma me umma lewa watu. Ma le tūlanga i auto mautinoa, e re to e tau mua alo le whainga malo, i le tinei o me nei, e le manuia ma le anga isa mo mo rumanai. Ma tauna watu sa o le upu na ia i lato uma o lo o whaia winga wha sori tu la whono. E alai whalau wha saina e maisia le whalau le sau mai whafo. Ia o le whamtalanga na o mta upu umana sa talanoa ni vai aso. Ia mal whamoe moe a whatuia la ia i tātou au TUSITALA. I nisi o tātou Siria wal tātou por kalami le so. Ola ofisini fa mo mo le tulanga le warrants lo sa ni alawai ia ali mano ya. Tani uma po na tani nga I patino na to spring mo lo fio. Se ivana ngā lava o sofa inga e la matia i olo leo. Al matala noanga na le la ma le sui malo Amerika. Fua email malo Amerika le limas furu bulletproof vest. Mai tu inatu mtanga luenga al vas fau. O te mana o te o I leo fai le tala ma leo. Mo ufei loa I alo I mtanga luenga leo. O te rei fei loa I level mtanga luenga. Ona o te le pisi mal maumele fai ma muli alo I le presentation o vestia. Ai lolo e leo e te tauna pui lo lato soifua. O leo tato vai. So se taimi ma so se mea atu I los fai. E ia o penga mtau tia laua sau fai me mitangata nei. O lona winga. O le sao niuni I whale velate. Le vautou vai. O le te whewhe tangata me le Facebook. O whaali mai o lato fōlinga. O whaali mai upenga o laia lato. Ele te tau. E tauntu laila a se vana ngā se mea o sirifia la tau mo le puipuinga o lato soifua ea o lea ua tawai ona avea o penga mo le puipuinga o le olo leo o selenia o selenia na taua e la joe whafo I tua le na tofa I le talo le tupe po sa o lo whanongo. Ta I rusela wafe ma le to rusela wafe. E toi whaia ia le e toi tanga ia le malo. I whana e whamanino tonu malo si onga whamon mole po a charity organizations si ongo toi le la toi whafo I tua la to tupe. o le rusela wafe ma le sela wafe. O tupe na whaanganga I lalo le talo le tupe e ave so soani ia I latou o iai whaalapitonga whapea. I le mai tau al kapeneta e le o pāleni le fua na mai.
ona iai isi whalapopotonga. Whatuata i lua tau sanga tanuna tatala. E isi whalapopotonga whatuata i whātau sanga o tatala. E isi whalapopotonga ta i whāsful tau sanga o tatala. E isi whalapopotonga ta i sful tau sanga o tatala. O le fuala ma le vai. Tilo i whalapopotonga ua lewa na tautua le tunu. Ma fua mai ngā luenga le la tau te whaia. O le mele umai tau. Ua pei fo le ua whai isi society fo. Ono tupe ia. So to be fair, tauna matua i tilo lenta ngā luenga o tinamta mai ta i po ai tangata nei. O la se la tō ngā luenga le uwhai. O ani fua, o ani objectives. O ani mea umai lo mai e mo i me e te tauna. Ai le vai al kapeneta ua fua walanu whaatasi ia isi whalapopotonga e ka le sia o ngā ta tuspa ia ma mewa pena. E le o tutusa le o tusa le fuatanga tu whanga o isi whalapopotonga o na e teito o tasi a inga e ona whalapopotonga. O isi whalapopotonga e afe mon tupu tangata awai. O isi whalapopotonga le tusa lau mon tupu. Ai lenga tutusa mo le fuatanga le na mai. To be fair, e tauna wa ai ia tūlanga o fuatanga. Po wheanga iei i lātou e te lele a whianga o se tupe ave. Ma le a whianga o lātou e laititi, ia ma lātou fau. E fua le tupe ave i le fau o le whalapopotonga. Ma ia se i fua mai ma wa aipo o atau no unga le lei. Ai le anga le amatene e tapuni tau sanga fau. E fua fa penalty tiro a fa peo lewa allocate le tato tolse la wafil tau sanga. Tauna vaile a fa pena avel tu pel tau sanga lentene. A mai li poti po amen whangai. Wa ai audit account ba ai me umana e fua na irfa awa wina o le sosoani. Ai peo le meri rifa ir sosoani. O la tau ne imana o ngā siri na nonga tu mag. Ala sau isi faso ele o mai la tau. Na tu si mai o lauleta uarswa fo le si au nanga te lea i le tunu ua level an tautua. Ala i whaafi tauri o lato tongi me wapena. Aile o saua i lungo le fuatanga lea. O te leilo la, po o lava le whaalau i loa an tanga luenga. Pele o lapa. E lau to e tuu le minsta. Na pisi le minsta pe sa awai e le teimi whaile tufa. E leilo fo il minsta. E lau manatuai. To be fair, ma ia sao, ma paleni. To e tuu i tua ele o whaapea, to e tuu i tua ele whaangangal tupe. To e mai le lisi a ia mai sao le vai vaenga tala whiangai. Whaftai, tuli loa tule vaenga leana e sao noai i le whese ta inga. A tangia le whainga pe o le nele na tupu o toi whātu ese ai le press secretariat le malo, po le official whaile o press le malo. A tangia e le i aloa ia i le whainga kapeneta. Ai wa au mai se whainga mai le pisasi i la mai tau atu. O le ase tanga ia le malo ia i sana fufonga whatau e leo se su e vali. Ai ona o tele le a whaina tele i le mai tau atu fo i la ngona o tangata whaali. Talu le masepu lea se tulo. O le mea sao, o te re alo le ato la au wha le tonu press secretary. E le alo le ato la au. O le mta upu nei, sa le tauan whasara laua el press secretary si vananga o uwhai atu e whasara lau pe mai lungo le tato por kalame nei. O ala na me lo tel te nunga. O i fo le pui pui ai whai unga umal kapeneta e tauna watu nei atia. A matatu nei mo lumana. A wha pesa ini whai unga whapena na whai lumana le teimu sola. Gone were the days. Al teimila nei o mela le tupu. Ia, o fese tai le mai ngai rungo whai unga kapeneta. Ai batu la prese ke te ua. Esen me ufa sala lau. Mai le no ufa malu lua tuai. E ei me tupu e foi a onga mo lumana. O lo o wha solo le whainga whai unga teimila nei mal tau po tu natu pisasi. E ilo tonu se whai unga tala whengai e wina sasi le na whai. Ai pe ona o whai atu. Ua tau tino e la tau o lo ilalo le tato press secretary. Ua leo ngā tūsala me u whasala lau. Ma le mea lena mai il kapeneta e whasala lau. Mai tatia mo le taimini nei se i whai unga muti. Whaftailo whionga. Mo lo te vai atu o. Nisi se o sa oni mai. Ai
na fasili ai le pele o ila lea wa maona e ai vaenga o loo mama mai ai fai uma fai al malo petai o lo fasili le laso o atu fa mo le lo fiona i afi i company laiti e lima lea au mai ai ia megawatts ta lima sosoni i le power ia ko malo sfa al tisi fo alena e sa noa e ia se taimi ina ia make up pale lusu lima megawatts le company e lima o lo fasili fa mo mole po oni company laiti sa mo po company mai fa fo Ona company le fa putu alta ilima le o company mai Samois company mai fafofo is company mai ole nganga la vaia ole avela vano nei tatu tangata ti lo la ina yusi company le tau mantua foi vatur PPA le agreement mali PC na fto aulo la tau tape na mela to invest and develop la to project ela na initial company ole fto o mele le whaupunga ia te au whapeu tu e tau fio na wa umi tele le whatari le PC o le loma le tana noanga o le whasolo ia e tau ana fitu na mua o tātou tangata ia ia pisinisi ni e tau tu a vanoa pea ave le vanoa ina i tātou tangata e tau mwhai mai lona lua o le tau turi le tātou numera le i teitei tumu tātou whai numera le turi o le fitus 4% le turi alfa mo la vaia o ai lava ia nga i mai te tonu ia nga i mai whaatumu le vanoa lea a tātou rich le fitus fuku tātou se whero le mero tātou tu e popole pole almea tu le mai ala lava le pasene mo tātou e tau avei au tangata Samoa o nei tangata Samoa i e tau mwhai mai e matua avela lango i nei tangata nei e atina e se i soala pule mari IPC ma le regulator ia il tulanga mo fa o wino lato PPA Faftai talo ia le ia fe la sanoanga ia le mata upule e sotanga i le lakapi o le atina i no tato lakapi le o lo ania i le silire pai tau miliona sala miliona tupe whapea o sa ini tonga mawhiti ai le isa ini Samoa te lo lape te fia saunoa ia i taimile nei ia faftai o koe vai aku for vasoni o sau foi le siniu se kele o le fai mai o missed out e sa mole di o le se lau miliona ta la Australia ai le isa lango le malo i le tio le mor si fiel tatu atunu o le tau fatu langa le fianga le malo le tio le o mana matu telenoa le malo Australia o le fund le o le ua ui me le malo for the first time. Taimi mua, o le ufa pe mai ei Australia, le 5 miliona lea, mo le 5 tausanga, 4 miliona Australia le tausanga. E vatu e soani i le lakpisa mo Super Rugby. Ai fa pe mai, e ele involvement le malo. Ele o avesa o i o le uni lakpisa mo. E se ilonga e sengi le malo. O laula tala na fai le malo Australia, fa manino mai le stena le malo il tupere. O te le mana e saini le malo, a e o mai mania ia inga whapea, e le iei se limo le malo, e a fia i le lufi ino le tupere. A whapea leua mai e le malo Australia, a fia le malo, e te tauna iei whainga whawai. Ma whainga e a fia ai le whaasoso ino le tupere. Ina ia mautinoa o lo sao masanga tonu, i le tūlanga, e whaalei e la kapi Samoa. O le taimini, e le te nā masela ina le tūlanga le il tatou ina la kapi. Ma e le o whaaloa fo iau tala le tūlanga i le au wala te whawholi ina la kapi. O umana o lapata ia mua, ma ai, au wala te whaaporo ki kia le whaingo le ina la kapi. Wha tala noa tūlanga la kapi, i le tangata ta alo la kapi, ma ia run lele yuni i le meta tauna iai. No wa mia lele ngā tia no wa mia umalawa, tai fono, ma perestene o yuni uma, masaro yuni uma, sa moe a tol sfurun mato i. No wha alia lo iai o lo manatu lea, vai o to.
o lea ua whaimele malo Australia e iei lea a ia le malo Samoa whaatontonu wale tupelea mo le iune lakpi. No tau alola i e le manatu le i le finangalo le malo. Toi titia tatou le qualify. O la la va ingol melna, o le whaale tonu na le iune lakapi lana pulenga. Ai le whain tatou toi alo le melna, o le lakapi, o le tatou ta alonga e pele ia tatou. Alan me le tatou vai al temini. Le anga results, le anga le pulenga, ta ape solo, misa tamala tapi, tatuli coaches. O afording o le melna. E leo tūlanga le leile pulenga le iei le temini nei. Mai wa umana avela utua lalo. Perestene umano mai a tau mana nao involve le malo le melea. O no tau role o e suito pulenga. Pau na le awala. E sanga tonu wai mea ia whatu el tato malo. E lau whai mai leise fsosani le malo. E oba ma le miliona ta ala le fsosani le malo. O le utos ma le sifa o i tūtino le malo. E whawhensa au nova pena al te telefono leise fsosani le malo. E le lau sau no mai nei le observa o le ua mista out le tio. E le mista out se tio. O le au te whaatali e le whaiunga Australia. Where does the government come in with this money? Se ilonga lava iai le control atoa le malo e whaaso so le tupelea mo le uni la kapi atoa. Wa mai uni am whamete au lauli we need help. E le o atu whamanuianga i lungo le yungi. I lalo ia i la tau uni laiti. A le tau te lori lei lava, o lo i so sani e mai fa for the World Rugby. I so sani uma lava isi malo. O mai fo i whai unga na whai kon sale i nei i la tau na hae le uni lakapi. E vai po lal me le watupu. O lai ma se kampani to e fia sponsor tato manusamo. O mai fo la ia tau whai unga o susu e ngomana. Pawal tati. A le suial pulenga. E le to e fia sponsors le au. E le lau tutu e whapene, i le au le tunu. Nā me lau tatua vai, e lau develop mai le si unifou, le moana laka pile o sau, o whai le si franchise fou. A wha whel tatua manusamo. Ai sea, o le lava vala al porkiki rea ria tatua nei. It destroy our rugby. Upsa o ana. A le whai ala se melmena. O te le lopo whea o il tatua iun lakpi. O te leilo foi po fela au i lu mana i le lakapi i Samoa. E la e fa sao le me fo le auto se le observa. Na vili mai le message mai le ai kom sin Australia te fa manu ru mai te. La udi e se i sini le message le wa mai. O le fa tali atu Samoa e saini fa mo mo in condition e ia inga. E ia le lima o le malo la o mana fai le Minister of Sports. La ia le Sesnok, la toi wha mau po umatulanga, e ilo il wha so ino tupere, it's a huge man. E le vale foi Australia, il whape mai 5 miliona, le 5,000. E tu whape lang, la te ilo, o le whare tono po lenga lakpi. Le la woi mai ne le malo, a le saini le malo endorse, e le se tupe. So simple as that. E la umano u whautua i, perestene matangata ia, i le tūlanga lea. Ina ia o e whai unga e sui la tupulenga. E le to e alo fo i se upupo se tala. La me le whai le malo. Tau manei ana wha matu ul fono nel ta i 5 wafe ta i lua se la wafe. Mo le wha leo malai ta alo. Wha le leo malai ta alo la tapi. Leo tau pule nei le stadium fo i tai tonga mato. Lau wha solo o la me lea. O le la kapi. Ala va fela ntato wata pena le fale au le ano fale mo kwa okia. Ire tau ntato fata mala me lea e tau tino le solo. Hapa mali ia. Ola to ia a fie whainga tonu va por kikio ese. Tu ule ta alonga ia ila tau o tau sisila yaso ia. Nai to ina sa iai tata penanga mea. Ai ma se vesi ala isa ala inkupe ngakai. Ala almeno isa moa. Nai lungo le rank. Tato pina ula lolangi sevens. Ala alme ukako ia. Ukako whaia inga iau le kaurio lolangi.
e o i tūlanga o le musua, e ala no mai tamata alo, o le fatu mo le tulu. They pay their own fares. Nā uto whaalongo I tala coaches say, they come with their heart to support their nation. Ia malama whauwhaunga lawa. If you offer lofula moana mo le mansamo. E se se le observer, again, e se se o te le I whapewa misi le tūlanga le tupe. La e whaatali mai le ofisa o stari le taimi e tauna usaini ei. Ona leo te whaatali conditions ia. O la le afianga le malo. Langa mai tupe e besao, yo e wha le tonu. O le malo le nendos. E taun wha mamlama. Whaftai tele lo fionga tāua, tele le tū leo e sao no ia ima whamalama. O taitono o le isi leo mata upu o ro fia wha. O fonga mai le tele o tātu tunu. No sa iwa e stolwai. Le la plogo makua I ma whana tā alonga le liki te kokiku o I le motele whaitua tule I le tuatane. Ia no whalongoro le I tala leo le tupe. Whawhitai o leo maua tupe ia o le la o maua lea whaamalam la manga tili o le paitau miliona lea. O le seo siri la so o trailer o fianga whaamolmole. E le ia whea fo I tato whaataunanga e tau siam whaio o e mawhaio na tali mai. E mawhai ana whaatali pia whaapea le I o Iesa suenga. Ona le sa whapea au mai mua tātou whisili. Ia ai le pāsia fo I tūna o le e lon tau teunga. Ai o lo whisili le fia tu watu. I le 5 tausanga taluai, po lua whewua se fulu. Le na ave ai le tupe silia le, e lata le miliona. E ave whawai le awala fu le ratu I loto samasoni, sa oloanga o maua ia pato ia. Peita ina tā ofi le awala na ili whania. Tā ofi ai ngai ana whanua, ona o le a whai no, me tō tino. Ai le aini tupe tutongi, me tō tino na awia. So, o la ofisili la, pe na tuli loa e le tātou painga malo, leo na pale mai le lua o tasi, leo o mai I le taimile nei. Ia le mta upi leo. Pe o toi whaafo I tupe le na ave company e whaia le awala lea e le I whaia. Pe o le ase tala la tamai o na mta upi. Whaia no whaatali pe a whaia. Awala voi le lakula wala papa le iai wha saolo o. Ia ta saolo. Okay. E leo le afe iuka saolo. O le wo wha mawina, e le I be honest, o le au sa idia on te moles tali lumana I sistato por kalami. No mantua le wala nan taufi on of tena inga whala ingam whanua. A la su e polal tūlanga no I le tenda na pe sa whaisi tenda pen pasia fo I la taun sa taun whai le wala. Ia, sa pasia na e company na ave ele iba se la wahfe tara e whaia le awala le na. Ia, ai na talo sangara ai ma. E tutongi atu la tome totino e whaaleanga I le whaingo le awala. Ai le tupu, pe lua li mahfe ia tupen tau sanga tutongi e le tupu. So le o mai ia, ia rau taatia, au whio mula awa e tupe le na ave I le tenda, I le tau whonga. O le au susu ina ma to e langa stato press conference o muri mai. O afi e ta te alu le teimini is all temporary. O le mea na whai e o lai le paua e le toi pē. A se konfiki ka ko afi la po ia wale anga I fianga. So la o ta umai le ofiso te le a monga lai amo le IPC teimini tato a firisi umane. E lua se lau varso wafe ina masina. Le la tato o ono tua le teimini nei tau le aso lufu fitu, lufu watu. A whapopolai malesi 5 lewa mai, ia te role si tau whasili na. But that is how much cost o le tau awhere IPC temini. Tau taru whawhi tau, pēana tala no atu, awhia na tupu.
e te tau lava na whai suenga. E le lai titi the cost level handle le malo taru whatamala. Somebody has to take responsibility. Wala alma fu anga wala ina le anga fia. Ma e le tauntu au no ina mea, e le tau. Wa te lere nei tupe, ta calculate fo la o tau. Tata wa firisi le wa mai, ma le taimi le la tata utuli e lua firusu fitu le fatoa uma mea. On a temporary basis. Ai le ngata fona, o le tau, o le la atu e whaatau mai ai ia parts. E tau fixa i sia fia rua lai ta, e le lai titi tupe. Ma tau na siri fia sa moa lau wha ingol tupe taru, le mea na tūle mai po ailen whata mala. Ai, e le o tu mama ina le malo, e tau na tilo, ia uni tu e per pawa. Me tau uni tu e per pawa e tato teimine le wha solo i angat kirisi masi ma le. Ma tango tau san fau. So le tupena no fiona le na tutongi ya fila mai sa ato mai pakete le pisi mai ya fila na menti. O lai wha tupe u mai le APC teimine nei, o le wha stand pai le malo i mana mia so soni. E o tōmana tua, o le APC, o le tūtino le malo. Ma o mena lena sauru wha upunga u wha mai wale mwhaina whai maintenance ono wale se tupe. E le o se tali le na, tauna tali e ta upu nei. A mana o mia leise tupe, fesiri mai malo e vatu tupe e maintenance ai ati. A ele a vele mena o nofo, leise tupe nofo, lala mele u fua mai. Fua mari kere o ngal, venga leu ka. Koe fua mai mari kere o kupe wari rents. Ele o whaingo fia ngal venga le pisi. La lava e ao ma le pō la tau te vai ele o whaingo fia. A e siri atu le tū ngā le pēo le pāua mo tato. A le tato woi. Pē pāua. So now EPC coming up with a temporary plan. Leo tato il temine. A si tato vai iri. Se ilonga lava to e ola le lei afi lai tā. On tato lorora e pē fia la le tupe ua alu. I tau whaingo se whengo tato. I mal tupe sa unnecessarily spending. Taru whata mala le mele. Mana tu ko pe o le o te le fa pizza o dia ko sina to la sila lo pio ma lo tu ya ma le wa pio le la wala ki nei o lo tu wa o ai pe o le la ma fia ia va en o le pa pa ke le mai anu fa na u no mai nei le ralfanga o mangiangi mato filo fari mella to ngaule maliel tu langa le onol fese se inga ma pula onga ea o lo utertununga o le pule ina o le lotoa ma fale a onga o le wai ao i tu malo pa wal mele nga fatauli maina le malo o fai a onga ya o ina tamaiti a el tu langa nga lue fatasi ia fai a onga mal pule ngole a onga ma le komiti o le a onga o le mele umo moli mai ele nu umali tu malo ele o lea ma lau umana o whaafsota ia le minista ma watu ia i male tūlanga e mate whilo ingi le song fua e o mai umai le minista le pula onga le whaurulunga le mtanga le e mai i sort out le whawhitau li male fi onga ele matango fie i le vaai o le whi ese i whaapeo pulenga e lau mōr tala o lau ese kesi o lau ese la kesi a whaafenga whaile me mol kausanga fua ia o tatia mo le song fua le umatou tausanga i le fionga le minista wa onga ma le langa o le usul sao mai i le ia le alalafanga ma whape mai wa whai alpu le malosi alpu le onga i meto tino le onga e se pulo keti na whai lai whape wa bese ia mea sa le tauna bese o me tauna i lalo le wa inga li tu malo Technically o te leiloa but ua wheo le masini o kisene mua mal masini o kisene lona lua
o le tusao lava ia e le o lava le taimi ta pena ai le sustainable maintenance o lau le mau o lo ki sene o se tasi o matafa i o i silin taua ona e mana o mia le ato atoa o le purity o lo ki sene a le leilo no purity e hoki kangaka e mangava le ia le anga ia let's hope o le lapata inga lewa mai a tātou ia toi siaki o mai tūlanga uma ia piua le leile o ki sene o le pato o masini nei it's technical parts fa le tonu le si meu so solo isi le anga isi msini uma but let's hope ele se metu ngā tele a uma no fautua ina minsta pa ele si plan o le tate no nofo ma le au sapalai kesi i sa moa la ele RNG gas sa latu sapalai o ki sene mo sa moa i leo watu ma le fast food 5,000 tatwai they are the expert of gas nga tauna sapalai kesi siaki fangu po update siaki mita ala wo mano fautua iai au mai le company le na la in fai a wala fo ia le fa i momo iso tanks tai pe le fa ingo le LPG kesi ava tu tai si me stand by a walto nga melne wa fa pe e afe fangu fai na utu ile le iso tank e kasi ia o me malava e taun titilo ntanga luenga a pe no fai atu e le lai titis whawhita uri tai renga o ke sengela e whale ton te le mea lai tau fix. Lewa whionga e lua nei ofisini whamungo le la o ofisini mua le whala a whasaina. Le wai sa ua ko iwa whaaido tūna ngau o i tato o tūna o na whala a whasaina. Ia mau whaopinga inu i tato i o ofisini la o le ase sila na o whionga na tato maa ni le tūna o i leo le Pai o se tūla whono po i ea maa si pōle ni sala whaasala ino i nā tōne. Tāmu whia nene o le aisa ma whala a whaasaina. O la whasiri lona lua o le soi fō mano no ina. E tō aisa o noi le tele o whaale i tōnu ka iai. Pele i tanga i ane fo i lo whionga ma tātou o le tūla ma fo i lea a wā o le fōma i fo i lea lea e whaia tau tonga mua meo mani. Lea whaapia lava o na tau sa ili mai se si le fu au me fo mai mai fa fo ile na ia fo ile o anu ma fa na ia yo ya o mai le fo i mata fa yo na fa ro la O tato whalau whasaina e o tel tonu lava nau a watu le whamtalanga tūlanga lea e leo se mta upuro o wawai ai titi el tato malo o lo mtua wawai le tūlanga i fo ia ele le mta upu mai ele titil tūlanga o le tau whai fo i tūla whono po o a tūla whono a le eise enforcement le whai se mea o le enforcement le tatarnoai o ai enforcing al tūla whono pe tu ur se lau tau sanga le wharpui al tangata i whalau whasaina ai a le enforcing le protection mai mau taimi Lewa avele avea i le official duty, borders. La tau e puipuia va ai le mea le enforcement le taun whai. Le whaua avele whautuanga i le official leo, o ai enforcing. Nai leo te malo leo ratio whai, alar me lai maua mai, e matautia. Mo moe whaatasi mātua mwhanau ma mea ia. E matautia. Peo le mea noa. Tātou rorola i ele matau tia o le mele u tātou oi. Awai, e le no nofo pe o tō mātou whanau. E o tō whanau ia onga. Affiliation mai tangata ma mea. You cannot see your children every day. O lo ule nāpu pōlenga whamatua. O atu ia onga affiliate. Le fo e mau mai o whai ia onga i tangata. Tangata whainga renga le lei. Tangata e le tātou te whapea iai mawhauwhau. Anan me le woi. Ole, pole ngā tele na. E voi le lewana bese atu isi tangata sa te iulu isi whala putonga le malo. Tātou bailo le, wai se le strength for le mele sai. A tau le mele le whala uwha saina ia so ia upeina al tuno lava e tā uai lava na i tangata tua. Ia malau whai whatoanga wal te mini. Wa white collar le mea. So, i le tau lan tātou ti. Pola foi la le enforcement la fai.
La foi lava tu la fono la fai. O le meta o tato o le il sfuru ile la le furta usa. Ya, e tauna yeisi vai ngol tu la fono wa le o vai atu. O nisi o la tau ia maua le masalomia. Fa tau fale. Au fale ngo foi kakam kau kia. Mention. Fa tau fanua. No ngol tu la fono. O uma mena maua mai fa tau ngo mei. E tauna sis. Malai, wai bai ta vale fe oi. O tau sire ta vale le fe oi tangata nei le masalomia. I can't afford it myself. A fele sa wel tupe ne fai. Sau me le olo tangata. This is blood money. A leo fe me le ofisa of amsinoma. A fe lo se lau tamaiti. Pari tonu ma vau. Ie tau fai ngitong fiti po ketia nafi CDC. Tau fai ni fale fai le rehabilitation mo tangata umanei. Ta uoso solo ya alento va ile vale. Aonga vai maunga maulora ngā isaka making fai me runga TV. Lelo loa testu po laboratories ma mea. It's serious. It is serious. Na ele taunta to fatamana melna. La vale si ofsiri mo muri. Ia. Ol pathologist. Ole e tauna i tatou tamaiti e te tauna o ina le tūlanga lea. Ma e fua lava lai le mana o le tamatiti a le ever course lea. But let's hope e le tue mamau e mawan tatou fua mai whapitoa mo le whaingo tonga fitinga. Ai olo iei ala e vanoa e mai le malor tangata mai fiti lea e whasosoa ina i tatou whawhitauli ina i tatou tangata i mari liu me whafosei. E ma uminta ofi o lato tino. O ia se whaasua po se katalanoa ngā kabineta i so pinga po ile o minista o e meno i whamamu le sa se e mai e la pio mai a te. Ia. Ele whaingo fie le mata upune ia o te itai o le malo. Ma e sa manatu se i au lia le fontanga le pāne menen ta penere la min tau te langa wha minista e winga le ta upu lea. Hapena fo inisi o ta upu ta wha msinongo lea fie sui pāne mia. Ia manisi fo whai ungo lewa mai. Au lava ia ia o te langona lo o nganga alofa i le ua wha muri aulun tofi. I le whaingo fie i lau vaai wha taitai i suiti nā o le pāne mene, ia e me se fwoi tōwhinga na tu i aile whionga ia napu. Se vete, e le lai titi fwoi le ai le tūlanga na tā wasa mailo na sā i whainga whiriwhiringa le atunu. Mai le tūla whono whainga balo tā o manatu. O laua i lungma nei o le pāne mene le tūla whono nei mōna teu teunga. O la vela tu ala lor kapeneta e mal pare mene tu fa sor muri mai tu la fono le se i matua to e va iri le me o tato vai ele faingo fiel tu langa o lo firi mai lo tu mano fa tauto o el pare mene tu fa tauto e fa minista ai tu e ese o ono ni fa ngaleanga nisi tato lo umal melena sa wel fa ungalen sa wele Ua lei lava ftuuna i le tātou wa whatawhata whasamoa. Ia male tūlanga o suiti nā, po tūlanga uma whapena. Po a whai tau lumanga o whamsinonga ma mea umai whai. E iei lava no o le whai tau soa lau pule atu isi whamsinonga. O nō le talitong, o se e le wha o le malo ma mea uma whapena. E le whapeo se tau mio se sailingo le tūla whono. O lala le ungo le ro saili tūla whono. E rina o teina la vea na la vea i fo i malena la eveltang. E la whaia kua e le mama e whaia. Mena, a e haru lo e lote mei, ana e mauti noa lea. E mamau lima, e le la alune e ulo tu poto i le mata o le wafia. A e le mawhau faula o le fo ina whaia i alam ta upu. E a alfa moe moe la vaia, e le whaingo fie o no le ua whai se tasi o Paul Kapeneta. Ia mai i re mwhai fo ina tu ua leanga o le wha alo alu na avili tu malo. Ia
o te le ropo o whea o ngata ai le sa iri malo le tu malo tūlanga lea. Wa sa ilo uanganga mawalunga o mea mta upu whapea o lo loto. O le tō whāma le whautau tanga i malua i Samoa. Ea na soa le o le pule peita o leo lea. Le lava o tau le tā. Ai nao na ave o le whaama whanwhananga i le sa avea ma minsta o sisi o manga. Ia e mese fo i le tūlanga o le vai mamau. Wa e le tu e sau whaalua. E re whapea ua mele le tofi e sa fata. Ana toi mawailo se la tau tofi. O le fo i tapua i umaisi tu malo le tunu. A whapea ua mele manu, ia. O la tau le na. A le sa avatu le 5 tausanga nei se e le tofi o sa fata. Mo sui e ai tau tsifi e le tofi uma. La fo i nisi sa fai pule mo mua e le mau tofi. A le lava sa avel fa mo mua ono le manatu. E le ngata se tasi o i tu malo te le tunu e lua ona sui. Ia au sui ta mai ta. E tauan avel fa mo mua ona i fa atoa i sui. E ui o lea. Toi oso le la. O lea o lava ua tau le i ungol whamisinonga. Ia. O la staimi te i talo i le tua po i le sui e taun suia le fionga ia te iana le fionga ia anapu ian toi whailo po i le tunu. Whamawai fwy le sa se e mai fwy as a acting i le taimi o le whainapalo. Ia ai po se tasila ta upo le a o le sisi na Ia o lo tapena le ano fale o le tausang fau. O lo tele to finga fau o lelo loma mai whaalau loa uma i le tausang fau. E le ngata i to finga na et sau no mai. Ia o to finga o sui o le malo i atunu mamao. Am pasam konsula uma o representative o le malo i atunu mamao. Ia atoa fo i manisi o whaururunga mtanga luenga e fia i malkomsino leo. MCO, tiute, o lo whaasoro pera ngā luenga. Ai, o la firfiri le komsino surfainga. Isi va nau e fia palai mo lea vanoa. Tasira pisi mo le taukule sa biasa sasia i le ofisa so upon ma. E fai na mana famanino lona wingo le fionga ia dia dinamiko o le sa fili le pisasi. Ai ole fionga ia jun pe o fai umana o autasi e ka finita mo le lau. O le recommendation na mai lalo le pisasi ai pe ono fai atu. O le lauli li wina o le whainga o le whai unga muni muli. E whai au fia o mai fina ngalo o le kapeneta. Ai mai se ala e fina ngalo o le minista e a ia mtanga alwenga. I le vava ai fo i malti tilo i unga o le whainga fifiringa. E le inga tutusar sau o pointa la tō. E le te tasi te dua me vala. O nono winga, i le toa whāto o 5 le na interview, e anga wā uma lava. Al whai unga muni murila, e pēna o tō sifia. Ia, e ao uma manongi o le kapeneta i la tofu i la ngona ma mea. O le fo isa sau wha i le sa avea fo i ma whaururunga o le mtanga luenga, e no fo inga le na umane. Ma al whirwhiringo ai ono le no fo inga le na umane, o le me fo le ntupu. E rei whirwhiria ai ono e vea mauro na tanga luenga i no fo inga na umane. E se vol tātang whirwhir. Ai sau ana minista e a ia na tanga luenga whai mai. Maari ria kapenet. O au te whiwhainga luenga mai ono. E nā rei wala na piki ai ono. A wā fo i o le whina ngaro le minista. O ia rei whea ngai maranga CEO le au mal po luso whai korari makauzang. I le vaila kapenet. The minister has a lot of saying i le whiriwhiringa o le tangata a velo na whātuatuanga. Mai le lai titina tofu uma lava whina ngalo o le matanga luenga me uma. Ia ma leisi tu lau lava i le profession whafoma. O nei taimi uma o le to tele uro o matanga luenga. Sa tau a veri foma.
O le taimi mua le nei, sala e lona rua le nei. Anga le foi sa se e palantina to e lupe, e si foi taimi e vea mapura le whalema. O lona rua la lea. Se i taun whaile tu pāti nā mana tō foi tiu tilo. O leo tu lai mai tonu al taimi nei, le tangata o le lau la mua, i le whaurulunga o tamaitai tau soifua o mo le tunu. Ia tātou matai tū, o la me wa avele au tasi, la foi me wa avele whiriwhiringa. Tātou tapua ia le alo whaiva, o le foi tina o le tunu. Ia marona foi tū lai mai, ele uma e whai aso le ri. Toi oso fo le la, ma e avatuai le whaamalo si au ia ma le tārsanga al tātou kapeneta. O ai uai ia ili whai unga al kapeneta. Ia o le tātou collective result le na, ma le decision na leo whai. Le whainga malanga le sa utu malanga tua i le Laaulia mai Amerika sa mo. E leo talia le whinangalo tai le tuanga i le whainga malanga sa utu malanga. O lona whinangalo. Whapea mai sa te tau na i sui o le vahanga pau whai le HRP. Ia mani sui koe le vahanga le sa. E malanga i te malanga le sa utu malanga. Whio tau to i tō whamai ki malanga. Ia o le Laaulia ia. E leo se Laaulia tātou. O le Laaulia mai Amerika sa mo. O ai alana Laaulia mai Amerika Samoa. Ia marili e pauna o le au Laaulia. Ana whapea o te pure le Laaulia. Ia la mena tua. Au vai aku pe wale fiu ko inga malanga whawhia karung PALEMIA. Ai onsa ia le Laaulia atu tuila mamanu a lena sau. A lela nao whatasi, mena la te vai atu lai whafuafua. I whapea o la nao na sui el fast. O le malanga le nalu, no whaatasi e mele mawhitanga le fast, wa le vantau pule whilo inga. Ma sui o le fast la i tutuila, lela no whaatasi ei. Na to tongi al tangata e lona pasesi. Ai sa sao uma i saonga, e so soni mo le eventa le malo. Io e whemari ia, wa lava lona teimi sa PALEMIA ina o le malanga. E tu mea le vano le whainga malo fo, o le whato atasi le malanga e pisa mai. Ia e le uma. Whaftai toi pawala o ofisili ona. O le silam ta upu ta atula i mai la roro ki mam mani te taina. O sta silam ta upu sa langa ma sa pesili mi ai foi. On i le tau soi fuanga ta chono nai te mana tua. I le tau soi fuanga o ofisili. Pe ua apoi se price control board. Ia o loo whanga solo le tapenanga tangalwenga. Wa umana avel whatonunga. Ia wana isi lial tau sang fawele i whaial tato price control board. O mwena mato whilo i man tangalwenga mo ave i whatonunga malo si tapena mena na. O le taimine nei, ua matua pule al tangata il tau o lana o loa. Ioe, i rea tu e nama se laina. Aisea, no for whainga malo na umatu i tu atu. Ma ta ofi le price control board. A tato wo le formula lea o le demand and supply. Ele o toia o ngā mena le taimine nei. Ua pū le al tangata i el tau ona loa. Tato tu e whafo i e control le malo. Aisea. So se o loa sau le tunu. E maua umai tai le tiute ma le tau whaasi le tau na tuurunga le whai o loa. Maua lan profiti. O lan me le taimine nei. Ia o tu tala loa lava. Me no lua o le tato public health. Po a o loa e le te tau o na talia i lunga o whata o loa. E tau na whai, e le whaisako o mai vui ko whamau. Kere o loa expire, kere o loa i le whakangalengo whako. O e ka pue mai aka, ia leo ke whakarere agi aka. Ai o e ta pue le mai ata, o ai wharo loa so tu la whono, o ai la tauni, la tau te whaia, le si i tai o loa. Nal mena le te opu nei. Whai mai na o na pain apa o supermarket e to o se fulu, local pusa moa, whatanga sioki, ai malanga i mai lesi masina o si. A le tau a tasila mamai. O tonga fitina, o lewa wa i to toa i el temini. Ai pei al pusa moa le lifa mai ei, lifa mai el complain o si il tau soi fong. Awa o mano vai atu, o e whawhangang i tau moa. Whain tau moa whaatu ufua moa. Ia matulanga o lae tele le moa i tai nuu porkalame saina lae whai. Ta pena i tūlanga umana ma me whapena. Yes.
Price Control Board will be up soon. Ia tātou wolola i tūlanga o le taungofio mea uma. Ia, a whapelei se si tala mo le atu le ngang whafteitele le tātou visa whasara lau. O le vai asol nei na maa pini tō tasia ma le sui tausala me le almahangai ia o kase marosi o pasiri rangaka. Io e ale uma nei ele leu whaasoa ma le tātou au tusitala nei aso ia. A tail whaavanoina mai o loutou taimi. Sa moa malau whaafonga mai, ia o se upu a le tau tamali i a suasuatu vai malu i puenga. Tātou por kalame lava nei, e mamoli atu ai tu langa le whaalau i loa, mta upu ume sila fia le tātou atunu. Watu foi lava le tālu sanga, ia ma le whaaloro maau, o a mta upu ume o lo whaalau i loa matala no atu, le atunu upele. E re ma whai le tātou whainga malo, o na whai se fofo mautu, se fofo alo ia, pēa whai tātou tele ape foe whaatasi. Talo tuai tūlanga o ngonga pe o nau tau sangatu i mta upu. E mana o mia le tātou la lango whaatasi. Le pa ia o le kālesia, au whainga luenga totofi e le atua, e mei se whai le tū vai o le tala le lei, e whapena fhoi le tūlanga o le pule mamalu ali in whai pule. La ia le teimi e whaasolo solo atua tātou por kalame whaalau loa. Ia ona o le manatu, o le tātou matafa i o i tau ave whaatasi lea. O le manuia, puipuia, file mu, ma le nofo whea la whani o le tātou atunu. E mo le atu le ngang whaaftai tira ni aso, logo mai mo mai malau sisira mai. Ia il wha moe moe la tātou tue whiloa i fo le tai au malama. Le isia tātou por kalame ia a tāpena i le usuino le whono. Ile vai aso fau a wafo in tā upu wha palemene. Al nei tū la, ia tele wha sau sango tōne e fiafi, so i fua me manuia.